Nilibiyut Ingdeng Kithom Foundation Day Arni Katalon. Birta Kemi Assam Hills Small Industry Corporation Limited Kaparlo Pulunialong FCI Pen Sokitok Akor Kibiji Aphan Sayamo Kimi Kedeng. Non malom kacithang plup hangkadong mati child lifter pu kapacithang alama long kachire pen kedoji upon Karbiang Long Women Justice Forum atum pen phirangkia mai kangni. Amar Jiwan adawai kinangji atumaphan isi Birta Kemi. Bangso adawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long pon ikji. Lapenan parta nang lina hok damde hem totlun pen nang li hem an nang ke pathon kok mati home delivery our sai setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jiwan. Pangke bortoman la Amar Jiwan adawai cendon pen. Jelari kengki suka iri kengki suka timi harja hai bang kayak sap ini pun bom na phasa tipi jen bang aku lasi aku non kecien thulu Klar dakpen kachini jiapan troxy phaiwe hini trop pho phaiwe troxy nerkapalong humri ignon Kardom pinyada Birta Long pen nilisang pi marvelous rong parpi nanarji ikha Birta angton pen. Lakha inkoy rapon nilip MSC constituency ke parlo choki hola indoor stadium along ke damtang chitini phai inkoy ra sirke barni ada por phai kris ya por pen all nilip youth ingdeng ke thom mahang ke thek arani mesen pen talon pon all nilip youth ingdeng ke thom ke chok talon pon along songalama all nilip youth amai phupen ingthur ponsi puthod rat amai pi ajai mek cheng pon thusi all nilip youth amai pu star son disopen rada mai pi charipon Labangso all nilip youth amai pialong aluhi sarpo aman pen akehai boson rong par principal Deopani College lapen phapang jang aluhi akehai Jackson Midit rat cyclem bang chitong dul kachetong rat mate nilip along ki thurmiari soi jang atum an pen all nilip youth akemang lapen momota all nilip youth ke pareng ver thekjia phan bidi sore chepachoy all nilip youth jalin sarpo akehai Barnabas killing pen kaninje ponke all nilip youth kachisong ansise kapang tangpon nangji lapen kedam tanganing kan anang bongta kadokawe kedwana yudatu ningi sivet lapen isivet akemang pensi kemanga son anta chun pon bom lapen claim pon bom nangji asai do ulang puta than pon lapen nilibarat kangting kupen kedwatum aphan katheng atur kiban pg ke nonari soe jangatum alongsi adai do lapen claim vek nang poputa kachetonga rada phan bidi sore lapen ning cheparung alam the chepa choi pon trok kimang menitum kijong tondo asike damtang ni tum labang so memorandum along ni tum son kret trok abang alang le CM sartul dr tulam no hasame pulo mingkan phongbong son kret trok akimang tanang pachun bipo besi alang le ni tum han nang chat dulu lebate rat thai mutum chat kang lo lasini ni tum pini labang so ni channel pen kachin kang tung bang kralo ni tum phan son ke trok akimanga bangke isi pen isi kipachumi pasi ni tum chunu ri dum lo nasi hala sodi mo bangke lo je pinang an ni liblong kidu kisung bangke son ke trok ala ni tum kidu kisung ali da ka angkang pisin tum kidu kisung pinat sitame ni tum isi pen isi ni tum tame jo hang konang kopo athima ni tum hang ke department da ve yem ta ve da jeni sini tum tame hang koklo penon youth tum same non trung chi da youth sum non exercise youth sum non tum all ladies nong do lasini tum kato ko ni tum tame kam chi yor pet sini tum tame kewang la penile performance masing tum kato ko ta karja pena potsi nili tum phan nile asame kangon kang jin supen development dang prap jin pen ni tum nang ponji phasi ni tum chini aluhi sarpo ke hai boson rong par principal Deopani College pen kaninje ponke nilebara ta kaporhi akrong abang paprang dun pik nang jilang Kicharli akrong jongsi ki paprang lo pulote aham phanga masi chingthurpo non nilibalong mati ilitum karbiak khai abangke loke charli ke chihung piglo atheke primary LP ME high school higher secondary angdengan do piglo bonda percentage jongsi langdam pulote graduation angdeng si ilitum karbiak khai tum ke loke charli kangton mate drop out ke on lasilabang so angdeng nilibalong arisoi jangatum kai ke sita cherok tokpen donang jiputa rong phar sang hopen ningje pon si dak nili ke theklong ban gelalo nili pelong bang cherok tok son si youtube dolo dak loke charlie anat punon medical anat punon economic anat punon culture anat punon ajad in nastame
kepe pihu pedim lo sila dak jitu all ni libut pena kimang lalo nikan thong kep ne dak bangke iem awe sidona bangke iem dak kenang lo sitame non amara kenang bangke development sila tuma kenang tu sila tum ningje por lo sini lidak ke theklong bangke lalo atum non her jong 16 point gitu Karbi Anglong Autonomous Council siam pan pinpura lo memorandum pipon lo Mai ke juji dog daga hut harchi ke prai Karbi Lamarjan nilipen ka sonse Lamarjan da boson rong phar principal diopani college ari deng pen ingpupon Ladakh department do gabi bope PhD do PWD do silviculture do veterinary do agriculture do Ladakh stami puwa phit ahem nang kim lokcho lasini tung ahem ke nang nilu sidha lam ahem bang nang pipera hala officers atum bang duty cheklem pen government bana palik rada phana pinang yason ani tum manang pivek nang ji pusini tum all ni libut pen aprang adhuta dharna do ningje pono lapen please ame ningje lo lapen ke ningje thu boy phit lo je department atum asai cheklem pam mingmi putini tum le so dak pen sai pon velji choki hola pen Sonjit Kro Koilamati pen Samson inti Karbi Anglong live Assam Hill Small Industry Corporation Limited Kaparlo Phulunia Long FCI pen kethedung sok ketok akor mate rice mill ke bije phan kengkam kimi chejor pontanglo Hauraghat Phuluni dogmuka habar phan Karbi Anglong asok puru pusi kipu Phulunia Long kedo Assam Hill Small Industry Corporation Limited along lialong Food Corporation of India pen sok ketok akor thepo mate rice mill ke bije phan AHSIC Limited atum BD kimi ri pon thulo Laso asai kilang damahut FCI amaipu Rajen Gohain AHSIC Limited adun maipu Arun Terang AHSIC Limited Jalin Sarpo mate Managing Director Dhansing Lekthepen kithegiding abang photum chetong dun AHSIC Limited amaipu Vidya Singh Ingleng penta Prabjen pen Phulunia Long soketok akor kapang nia phan laso asai kapachunji asai kamaphan pin khat ponlo News Text Report, Karbi Anglong Live. Kedamtang chitini phaing koi rasir kebarni Karbi Anglong Women Justice Forum atumpen methang asai hemalong non malom ka chathang phlup phangkadong mate child lifter pu kapacha thangalam along ka chire mek pen kedoji aphat pherangkia mai long pen ningche pon Bangso pherangkia mai long Karbi Anglong Women Justice Forum amai phi Violet BP pen kaningche pon atengki Kedamtang apor huchitame phangkadong mate child lifter po amen pen adai kawe banghini kortete atuma pran damnanglo lasinon apor stame lapusona lamputhot Karbi Anglong atogan no long sitame chethang phlup asonsi dolo lasila puson ka chethang phlup alam along ka chire mek et pen kedoji lapen ahok alam chini ne pin pen kapa chethang thap thede ji lapen mithang pen kangsai se de ji aphan chuning ripon Hello, Mitang. Saya yang Karbi Anglong Women Justice Forum in Peng, Mitang saya yang long. Nitum birta sapo mate non thang jo thang kedong butapu child lifter butapu amen bupat bora so puthak se nitum Karbi Anglong abra phan nitum hin hoi pen rong to kanu ma pen tau na jo kusame non lam ka cherok tok ke donangji na pen kusom si ke do ka thagi ma hal so puthak si nitum ka chere nai ma so puthak si nitum hin pen Kadung abe Karbi Anglong rat kane itu mungkin ben bacini busi pingil mangso pirang kia main itu kapon lo. Asini itu melakukan putra ke kudam di lepas kaning dia ganti apa kan halo. Karbi Anglong rat kidam tang same itu melakukan pangkidong amen pen mata laso child lifter bupat mora. Laso amen pen itu kang cilang sulang same itu ining donang di lepas itu halo so putra ada peran itu anak ko lama halo. Dia laso pangkidong amen pen si munit tu kacit hang tap kaning dia tap Halo suota bahainya korte ke apran dam nang kok lo. Kasi non le thos tame non malom kasi thang group labang so phang ke dong labang so child lifter hupat hora phang ke ilitum labang so bang mangunang ne la so lam bang yosi pache thang ulote okol Karbi Anglong ali la ke asama long ta do ke do. Same ko ana hok bang itum labang mun thi du nang ji. La pen ko pi ko so na munit ba labang itum bang thekon pa me nang ji. Lapan ipan yung siya kay no mate kasiksak akisung do ko kya rondo pulete itum te bokhet itum police station do itum post do lapen aket hit kana ta do lason thasi itum along law and order itum itum adunga rai kunat mate bokhet hala to masi information pinanji
Athe non apor kang samapor nang kilepen rongajo adon chini ne pena bang phu bang phi hormu hortar nang ke Georgia phan ke bang ta dota hai lasi chini ne pena bang phu bang phi aphan he marlo ke pa bang ve de ji aphan chuni report la pen jong si chini ne pena bang phu bang phi atuma phan hon the me do pute me thang pen insai sera law and order mate raikom sai khe tuma phan kabirta ji aphan ta chuni report thu Hai bang itu mah hemat long mati itu mah rong long ke bang la hai itu lang don pa menang ji la pen thang bang be munit pan itu hemat long sami punang ne la pen rong kana kalu thap nang ne la pen nang lo ji sami itu kar ju ke nang sot arju bang ti pa mi pen si jong si ka honde do upini ke chok se ka honde do pulote la bang ke munit pan hat thana pon de na po loen order mari de ko dai nang po alang tum pen si ta tu ko be alam pang sai nang ji muthor poroi tum kanun mate ai na mok tu bang itu mah to en nang ni jate jen moi tum pusi ham ekai ding pie kisung ke po hala to bo subang ikum klem te dan ji asila so phang ku dong lo child lifter hupa bang ke ikum non lom ever doping nang ji itu maka chere doping nang ji me khang ma si chere nang ji me khang hem pen sika phere nang ni itum ka chere bang nang ji sa hok do nang ji hala bang sika do be phanda ni kar bian lo ra ta phan an ti ni li bang tung News report Karbi Anglong Live. Kedam tang jidi ni phai ingko ranar ke bani anar lopor phai isi rachite ba porpen di phukla balong kedeng pon craft demonstration ajai megalong ke claim kedam abang phu bang phia tuma phan bidi sore ke pipon bangso ajai megalong sangpi sabina teron pipen chepatir pipon si bidi sore ke pijia phan resource person melina terangpi additional director industrial and commerce department Debo Kathar Assistant Manager Bahini Tumaphan Phaponsi Diphukla Balong Textile Asai Keklem Bom Inglong Cherobalong Embroidery Lapen Handloom and Textile Along Kenen Bamboo Asai Keklem Bom Atumalong Kahomri Pedodamsi Bidi Sore Kipipon Aku dati sa Marambo nitum aman peko aman kunoy ini kunoy jitulah aman pakai very unique betul Nala di cuaca mapi ni Amerika sarong la aman kami hedi itu kali itu pen sab similarity ke to boy pi kami kala nungen nonanda kala design ke nonanda tibi thot la Mithang ari pen kasila masai ke do an pen mithang hem kachilana I aja kongdo la pen lahai asai ke claim penta loan mate tangka ke ramawar sai sarkar pen ki pipondo pu alamthe hai wada phan kapachini ji phansi bangso jai mek deng ponlo News Desk Report, Karbi Anglong Live. Non malom hur ki chudut phangkadong lapen kachong hatum ki kruha kaputhak ronga jo alomanta ajonar lo kiton kilang do desang sia porhut lahaya ki sunga lampen ke manghu phronga porhut kosonsi mina phan lapen ronga jo ki do ke thak pen ke claim ki dam nang jialam dolamara vdp atom pen chipatir piponsi dolamara police station along krungching saimai ke padopon Krungching Sayamai along Dolamara Thana Mai Phu Nobin Tokbi Kongchun Bang John Kathar Pensi Mai ke Phalapen Aluhi ke Denga Jaimek en Ponlo Bangso Mai along Dolamara Thana OC Kulendra Nath VDP Mai Phu Khorsing Lekthe VDP Klembang KSA Kaziranga Mai Phu Santos Rongpi Lapen Rongasar Mai along Chetongdun Dolamara OC Kulendra Nath Pen Kaningje Ponke Phangkedong Pualam ke Inut Bahini Mena Le Phan ke Pacho Bai Lapen Nonputa Police along Phangkedong Pu record avilang lasila sona por hut kanghu kang hia tumta ali chu enta thek lasimina hemalong cherok tokpen kedusi keme lapen ajo ke nitumta petrolling ke dambom lasi ajada ki sungle dota dolamar usi aphan birta nangpi phittu pusi pachini pon 29 তারিখ অক্টোবর ইয়াত আপোনাৰ বিশেষকৈ আমি ফেষ্টিভেল দুৰ্গা পূজা ওপৰত আমি এখন মিটিং পাতিছিলোঁ যাতে ফেষ্টিভেল আৰু দুৰ্গা পূজাটো বৰ নিয়মীয়াকৈ হয় তাতে যাতে কোনো ধৰণৰ বিপদৰ যাতে কোনো সন্মুখীন নহয় তাৰ কাৰণে আমি গোটেই বিডিপি মানুহক ডিউটিবোৰ ভালকৈ কৰিবৰ কাৰণে আমি হেৰি কৰিছোঁ কৈ দিছোঁ বিশেষকৈ আৰু বাদুৰা বুলি এটা ভুৱা প্ৰচাৰ চলি আছিলে তাৰ ওপৰতো আমি দুই এষাৰ সজাগতামূলক কথা কৈ দিছোঁ যাতে এইবোৰ অপপ্ৰচাৰ যাতে কোনো যাতে ভুল নাযাবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আপোনাৰ বাদুৰা বোলা কোনো হেৰি নাই সেইকাৰণে মানুহখিনিক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ থ্ৰুদি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ থ্ৰুদি যাতে
মানুহবোৰে এনেকুৱা ধৰণৰ সোপা ধৰা বা মিছা প্ৰচাৰৰ ওপৰত ভুল নকৰি নিজৰ ঘৰত ধুনীয়াকৈ সুৰক্ষিতভাৱে থাকে কোনো যাতে এইবোৰ আপোনাৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই সেইটোৱেই Adun thu VDP amai phu pen tame non ame thang atoya ni mate klembang atuma phan tame cherok tok kedo pejia phan chuning report lapen VDP atum bainong kilong le puthak in charge ang no ningduk pen chuning report lapen non ZKYF esek hor jorlong le pusi sodak pen hor ke jor atuma phan chuning report lapen karbi VDP atum anke karbi youth festival alongsi keton kelang asai claim ponto Lapen Ohomia Adivasi Nepali VDP atum anke Durga Puja longsi keton kelang asai claim nang poputa chiti ni phaing ko rasir ke barni police VDP rongasar rongarat cheparai pon inli ke ni tumla phang ke dong po situation rongasar aju megjang thek thenu jang thek the ka pheri pangtar lahaya ka pheri pen ki pa jog jangji ko sonsi rong long ke jogi ma rongasar pusi hem ka chi do hai ji ma hailam chingwai chingsar pon ji chingwai pon aphan sini li tum pini VDP hoi pen awareness program ke ding pa tantela lasu khang bang lo la phang dong po joini pen rongarat sita mi no kek no pak chin kai bong chi pon pen to bar long di si aju duty ki tonji la bang ke tonang ni jong si doji pute nangli mena hem nangli mena phanti sebji pulote mena a hem along chi dosi piso iso pen chi do ra pet si episo iso phan ko son si ke sebji ma mena hem long si chi do nai la pen phang ki dong po lam bang piniar ni ta prop odong thek long tan ma du long ta ha ko mani long bang youtube pakrang lo akeng bot tang ho ko na ni ki ka da hor tang ho pu ko mani ki chong hudam mani meglang no lang no choma tha ye muni tong ko na ni ki dam pen tong muni tum mi thek long ka pheri ben ki kat kang huni pini Dolama rapen Arjison Rongphar Karbiang Long Live Pini ada berta bangke lapansi kangton iglo domi thakme gardom